kubor nakaslem jong unongsan hima. Upastor kepi marshering ulapan pau. Baka jings ngolongo na markidon kiriunget kibla batay bakla ya umrat klau 666. Namar kilapan suthu bakla lada ka sarkar kapenmi ya ka epic Aadhaar tika komputer kila keno ba uday number 666 tangba ya ka ka boarding ka surok ka kali bakinya barki wede ba ay ka sarkar ki pendon kamlang ya kinagi kentin upastor ulakren ha ka jing sampai ba kabalong mata ka sengi ublay ha ka posh postang menstep jong ka Ribhoys Presbyterian Synod kaba arpusaw kabalalong habalang Presbyterian Mautari Merdon kabal sedang nado ka Kat Frederick mentau benai upastor ulapan pau bakidan kirunget kibla sedang banken mau ya ublay tan enda kelajan klat nda kene kepertai barken mauro ya ublay habaki kendo ya kajing ya henry kapor bakidan syait dan klain kimjukan mau ya ublay hakene kajing esen lapan raham nda kajing ruai koyar na ka Junior CE Society Mautari Merdon CE Society Balang Umwang Maubo Sankrai Presbytery CE Union. Newak daga jing ang kakian pak ki jing keliru. Hateng kung gibriu nilakul kung kelisi syai une ublay bak ule anu ubak kuno une ublay ujongi kakubor kabublay ulabu haka donut ke jonga haka ngestek telong ban kren kakto kakne syapang une ublay bak kajing i jongu yakene kaperfei kabang isyong nisa ngan isyong laurim yang nekakubor nakilay kaliki benta nakaju ka gospel berkat uyonis kanong kereningkong berkat kebalai berkebasau kanong kebalai berkat kebakatan rio berkebakatnyo bat kanong kebasipo kebasipo ngai ke jumpulay pastor kamsar likleng berkepule kunne hade jumpule tuai kunne na benta joni ngan pule yang sasisian
Da'u lalong ki baro. Baklem mau om shem lalong ka ru ka balong. Naba uglay ula iet kata ya kapatay. Kakba ula ay tino iraw kun balakawe. Bau ru ubang hau un jatsu henry unjo ka jingim bom jukut. Naba uglay shem lapa iraw kun siya kapatay. Baun penrem ya kapatay. Henry baon penim ya kapatay daun. Ngalawan baginyo kajinem baginyo kerahay ya garu ulay kerku naga benta juga yang cimpule bagi syakor ya kakien kancoku kapang den kapala jiet bambu hanya step telong ublay jong kajim haka perfect kabala jaya kabubor mabhaw Jesus Christ kakun ka gospel ka jong Yohanes kaya tu hangi syapang ublay jong kajim kabatay syay baka ay ruhani ya ublay uba ay jingim ublay uba penjot ublay ada juang terai bagi cukup ubang cukup ukwa yangi bandon jingim bak mat kerhairu ya kuat day materwa bak uba penjot ya jingim ya jingim hoy jadi kumayan juga curku ke jonglay ke jingim haten kalau baik ini bersuatu namanya yang maka percaya kalau akhir saldong ini dari bagi jingsutom dan rei kalong kepadon kamu ini bahkan mau bagi jinja bagi basniu baro kim day kibau blay ulabu ne ulasna kini baro ija day nama kijule kiba mangihi nilale baki jinjie kiba mangihi nilajie kini kiserwet jong kijinyak baro kinidon bak kibala apak mak jongi kidei kiba mangihi nilasna bak wanra ngangkren nyakanyak kubor hagan sedap haki sangtuli dibenta kaberengkong ublay jong kajinem ka subjek siapang ublay kalau ka subjek kabamayan kabayar kabajiru bak kabasitong jiru basotrugo kinubun kinyam kinapresyang dan bakay siapang ublay halakijong kijimatay Kidon pati boong, banggang simut hire, bangbatay sa kaulay. Kidon ro boong, iye jipang sakriti sa kaulay, bakidon ba don ro ko. Kidon yung kampujang dunyat boong, don yung ulay, tangwa, nilalendar, haublay mo kilot. Ubong lasno, ubong minti, ubong dan kemat, ubong makla, neuglay ubong dan kisyaw, ubong dan gamu. Kaya kapag mau ini yung Jesus Christ, halo jong kading na, ubak ang hauglay, ubak snabja. Eli lama sabaktani. Koblay jonga, balay melaino, ya. Bunsingiru hadis ismo kumula arhamullah ubah ngabja hadis
Kidon pat kiong. Bauday ublay ubalamong bat ubalamusaw. Kioro bauday ublay ubadonjing guna. Disabled God. Bat ati disni. Nila kau hirup yang kadur ka jonglay. Haladay simet ngam tipsu. Day ublay ulat kau ini. Ne nila kau himami ublay. Haladay disni. Ibangta. Tolong ino suahang kai ini. Ibalong tang di jumperkat. Bat di jumpertai. Bat enjoy. Ueng ng ulay para magigbayit. Habang putih, lalakili ueng ulay. Nihabang juba bagong, ba ulay, udehi, ulay. Ma, berbatay ulay. Kajabi ang medyo batang sitro. Kunong yung lakban batay, basunturot, siya ba ulay. Pet niya na karanggaw, kagandaw. Pet niya diwa, kindunaw. Pet niya kapatay, kamayaw, kahaw-haw, kasahipnaw. Pet niya umay, yakidur. Yakiway pa, kijikaw, kijimpanong, siyalandet, jong ng planet, jongi. Uglay makaw, ba't mabulot ini? Ninangain karay, berbatay mo. Baktigot siya pa uglay. Ngate nga o. Pagmimura. Dahil habang siya ka Bible, kakong na Bible. Ublay upong, bak upampaw nila de, hagi mabun kali, kidong. Tenay ka dur ka bakenrahi, ka ublay upampaw hanga Bible kalong. Ba ublay dong ka jingim, bak ka jingit. Ka jingong kebray. Bagai julong babong jemput hijau ugalong. Kum ublay jong kajingem. Uwadap da kajingi. Hati disini. Ibang ong bagi day kiya jemput. Nilaya keren bak banjur ha. Siapang ublay jong kisni ibakablu. Ublay uwa bambu. Ublay uwa penjot. Ublay wa pentrium, ublay wa penjarput, ublay do ka ding bat ka jingap, ublay do ka jing bitar bat ka jing bisar. Kung ulhot, jong ka bang riboy praswitan sila, bat usyakri barit jong turay, nga penken mau hakan kasgan, ya ublay jong ka jingam. Ublay, ubaay, jingim. Hadis ini diberkatu. Ibarat jinduk jingkermen kawan berjuang ini. Bak bakat hem jong ka sengiu jong ka jinyak. Kalau sedang berjinyak ini. Nidon ya ublay jong ka jingim. Kita simun. Kita kamplek jingmut. Yang blay udah penting. Baknya syak pengur. Bak penting hayo pun dia. Haladehi sinet. Tengang ngamnek. Bau blay udah dongkam. Bak penting yang ni hadu katne. Day bak ubruhi lah penting. Day bak penting bare ubruhi. Dah kamu pulang. Pulih yang ke Bible tahu naslah. Tiap batip hari. Keren patu muka wani kableng. Ni muka wani nak tunjuk. Keren tu ngobleng. Datang bawa himatip baiku. Kiwai katip pergi itu pergi. Bleng nak keren. Tang lemah cungai. Ki pastor di jongi kopli, ki malapulesi tom kerpang, hatu sansem, nyosem, yang Bible masih jintip siapa ke Bible, hakim dalong nantisnya, long nantisnya, kita timberti kaya apa, sampai hidup kulenti,
sausem, sangsem, yosem, frasem. Nina pilek lu, ya kan nongrim ke jonglei, bahkan nongrim jonglei syakri. Ni syakri belai, namar belajarnya, namar belajar wan asin trai isu, namar belajar baik berkepeng. Kecingkli kerong, hato kan dei kan tano kan nongrim, bahkan daun bangi syakri belai. Bunsin, ni syakri belai, namar belajarnya. Kak badang syakat badang kelante nyemnang bersuhu. Ni syakri belai namar bermiting ya kane miting ya kane. Cukup mau play lama-lama. Tiap ki ujuan abema. Hado masam lelai balai di kepada au junat jumai ba kunci hado kami. Dadu ke kawasan. Top oi hajin mane ni syakri belai tang namar bangiting yo tau berakau ni umrak beliau ni persyang membatai stak lakak belai ya bakip hari iba ni ta television ma urus pa ruhi ni ka komputer ba urus pa ruhi ni epic bantahi ni wadhar batahi ni vaksin ba utahi lada dei wahate wahatu ngasulet tengah dum mengamuk dengan kalau bahaya ke imak kaca banai bangsuran dei urus pa karasuan baai ke sorkar telong le tangga kakali banyak ngate laisen ke sorkari sim kasurok balai ngate kasurok sorkari badi ngate pai sorkari kalak kepenungkang ngate kalak sorkari katena lesong yasak ngate katena baai laisen ke sorkari belum hatung katamu kan nongrim dongi bahkan nongrim dongi syakri ni syakri belai tangamar bangiting lajaman arsium trai dusu ngaju keli hade marwe sudah tiap ladaja syubu ladaja bau trai dusu mangwan arsium kini diburu tiap kumah sudah ki syakri belai trai ni syakri belai namar bangiting belajar lain ke percaya tepuno pak paralok lana dei ko kaya percaya kamu isu kamu di syakri belai isu lana wai percaya isu kai kenongrim jom jadi syakri belai macam ni hatu kaya kecil ngate paralok ngasyakri belai ndai bangating belajar wan arsim prai isu bangating belajar wai kepercaya ngasyakri ya ulai ngamar ba udai ulai berkata kelebihannya lah bersungguh ya udai jom ke jingim ke jom kata ke jinyak kelak penjah kalau khidmat kata ke jiwai kepercaya kelak penlong kalau pun Udrai juga ulah dengan nasai, ulah dengan nasisni, ne hadin sifasem, hadin siajarsem berlebih. Tamangate ngasyakri oblay, namar baudei oblay. Berkata kebiangnya, bersyakri haga jual. Haga yang berkait ke sisa kebiang. Kebanyakan kenduk marnet aka baro. Kalau keberekam ini berkemau bagi don banjir tang koi lalu kesune ne kajing syakti kasyong hangin langi jiat bansong hakatem kebedak dari syakti ne jiat bansong hakatem jong kajingman kau blay upen kubur kau blay uai
Jinem. Ublay jong ka jinem. Kani ka tulong kenrai jong play na dukustang. Prabu